Banyuma y'abebembezi ba district ya Kazo bebembirwe mukuru w'entebe ya katano kuca mu kwandikira abakuru mu government barkwetombetera UPDF Engineering Brigade aho konagijure mirimo yabo mu nekizimbe cha District Council Hall aba batunjire nkuru nonjing office ndero kujananzwe hanshongezi ebaragire kuhendera imirimo yibatandikire nagendikira president nahereza copies bona barukwato mwene birebi bakayisha batangiye gukora kandi bataraganise projects zetu tuza kwa mukaga muheru tuza kuzo mu financial year kwisha projects zetu mbaba bazikiriza Hamurubinika uri umuhandiki w'ebyesente mu district ya Kazo nagira ngo bwahatubiye n'amasukongo esente zone zi district ebire yatungire habwo kombekanizija kukoresebwa twaje sente konka tiya performing je yabanza ya store decent zabanza zagumayo etari gukora umwanzo yarusimara hanga munonga chairman wa district twaje mu kanso yahuire tukiza kwandika barha eto yise protest letter ejo twaje handikire ya ministry ya defense so hatu nturango bagarukire UPDF resume ngigira murumo nambo nkacujuma na hande na buremba na handi yabaye batakuna batari na mochare ya ndafo bashiro bitho naba muhari ba kansara abaturene betombwita hati nibagira ngo n'ikirunje mirimo nko kombeka cyombeko cha kanso nikija kwa UPDF brigade yashyireho iyo negaruka kandi ko murumo ahiyabe yasya ariyo baza kugumiza mu murumo kandi council hall eri nyuma ya administration block ejo tugikwasize contractor eri hakekwa nayo bariyo bajombeka imbere amahago bahandikira president mwene hati kanswegi batwino kwesima kuhangwa kuba abantu abasirikare bagarikire batangira gukora imirimo yitu respecting ngo mbwire bwufu administration broker yitu bija kwanyina magitwanzurira itanga kutugesera akazo district ku kanso ya district eshitamere nyuma abazi yo speaker wa Kazo Daniel Nahurira ayahanangirize mukuru w'abakozi hamwe n'abakozi be kurebeka ngo barwanisa ubushomankuzi of our finding and decision to close the fight. This is the addition was not Robert Mugabe, Inspector General of Government. 4. So thank you, Chairman, for following up. We really need someone to see that government funds are really used for that intention. Kandi hona kanso ya district ya Kazo hingwize mbarira yo mwaka gw'ebyesente ogwe 2026 2027 eri kwinga no 2027 gwa sente za Uganda gasha kwa Sima Naomi